Uko mubibona rero nyuma y'igihe kinini ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifunzwe aho M23 yafataga umujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 cyamaze gufungurwa aho umuyobozi wa MONUSCO yamaze kuza kugifungura ndetse akaba yasuye umujyi wa Goma aje mu ndege ibintu bitaherukaga kuba byaherukaga mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Uyu mubyeyi rero uyu mudamu akaba noneho akimara kuhagera yahise agira ibyo atangaza nk'uko tugiye kubibagezaho mu ijambo rye rya mbere yavuze akimara kugera ku kibuga cy'indege cya Goma. Reka mbanze nibagezeho ubundi dukomeze tuvuga ibijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Nishimiye cyane inshingano dufite n'imbaraga twashyize mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Hashize umwaka urenga kwa 26 Mutarama 2025 narindi mu ndege ya nyuma yageze ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi ndi muri kajugujugu ya mbere yongeye kuhagera kandi nizeye ko iba ari intangiriro yo kongera gufungura buhoro buhoro iki kibuga cy'indege cya Goma bigamije inyungu z'abaturage hashingiwe ku cyemezo cya Loni gishinzwe umutekano nimero 2808 cya 2025. MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira agahenge karambye by'umwihariko binyuze mu kugira uruhare no gushyigikira uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'ako gahenge. MONUSCO izohereza ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura hifashishijwe indege mu kirere mu gace ka Uvira mu minsi iri imbere. Uru ruzinduko rwanjye rugamije kuganira n'abafatanyabikorwa bireba no gutera imbere imyiteguro ifatika, igenzura, ihuzabikorwa, itumanaho n'ibindi bisabwa mu bikorwa kugira ngo ubu buryo bukore mu buryo bwizewe kandi bwemewe. MONUSCO izakomeza gushyigikira inzira y'amahoro iri gukomeza inkunga ku gahenge izashyirwa mu bikorwa buhoro buhoro hashingiwe ku myanzuro yemejwe mu miterere yateganyijwe n'ingwate z'umutekano zigenewe abakozi n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Igikorwa cyacu kizakomeza kuguma gusa mu murongo w'inshingano twahawe n'inama y'umutekano kandi mu kubahiriza byuzuye ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane ku mwanya mwamaye. Nk'uko mubibona rero kera kabaye ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze kongera kugwaho indege nk'uko umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Viviane Van de Pel abitangaje. Ngira ngo murabibona ko yamaze kugera mu mujyi wa Goma aho yagiye kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa AFC M23. Ni kubanwa yo kuri uyu wa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari mutwaye yaguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nibwo bwa mbere ikibuga cyari kiguyeho n'indege kuva muri Mutarama 2025 ubwo cyafungwaga mbere gato yuko M23 ifata umujyi wa Goma. Indege ya Viviane Van de Pel yakiguyeho nyuma yo kubanza guhabwa uruhushya na AFC M23 nk'uko AFC M23 yari yavuze ko nta ndege izagwa kuri kibuga mpuzamahanga cya Goma batabigizemo uruhare. Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye yatangaje ko uruzinduko rwe igoma rukurikira ibiganiro yagiranye n'abayobozi ba leta ya Kongo ndetse rukaba ari kimwe mu bigize imyiteguro yo gushyigikira uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Byitezwe ko igoma hagirana ibiganiro na AFC M23 kugira ngo hatezwe imbere gahunda zifatika zijyanye n'urwego rwashyizweho ngo rukurikirane iyubahirizwa ry'agahenge. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira iki ni kimwe mu bikorwa byari bitegerejwe cyane ko Ufaransa bwakomeje kugenda bugira uruhare mu kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu buryo bwa diplomasi mu buryo bwumvikanweho. Ariko inama yabereye i Paris mu Bufaransa
yari iyobowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Iyi nama ikaba itari yatumiyemo abarwanyi cyangwa abayobozi ba AFC M23. Ibintu byatumye AFC M23 ikomeza kuresista, ikomeza kuvuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kitazafungurwa batabigizemo uruhare. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda bitinda, aho leta ya Kinshasa yavugaga ko ariyo izatanga uburenganzira bwo kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ariko aka kanya kuba indege ya mbere ihaguye ni ikigaragaza ko ari igitekerezo cyiza cyangwa ishusho nziza, isura nziza yuko ibiganiro bya politiki bikomeza bishobora kugenda bijya mbere, aho AFC M23 na leta ya Kinshasa bakomeje kugenda bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye byo kugira ngo barebe uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa ndetse n'imirwano igahagarara agahenge, yaba mu bijyanye n'ibindi bikorwa byose bitandukanye bijyanye no kugenzura agahenge nk'uko byamaze kwemezwa n'impande zitandukanye, yaba i Washington DC, yaba i Doha muri Qatar, ndetse n'inama Perezida Chilombo yagiyemo kwa Lorenzo aho ni muri Angola, aho bagize ibyo baganira. Ibi rero bikabigaragaza ko mu by'ukuri ibintu bimeze neza, bishobora kujya mu buryo. Turi kuvuga kujyanye n'agahenge n'ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo. Anglikani yibukije Chilombo ko atagomba guheza AFC M23 mu biganiro by'abanyekongo. Itorero Anglikani cyangwa ECC ryibukije Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko atagomba guheza ihuriro AFC M23 mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki 31 Mutarama 2026 Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta ariyo izabiyobora kandi ko atazemera ko abakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwumvikanishaga ko AFC M23 ihejwe mu biganiro by'abanyekongo, kuko leta ya Kongo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryishe abaturage benshi, rikora n'ibindi byaha bikomeye binyuranyije na gahunda y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, imaze igihe itegurwa na Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani, kuko aya matorero yo agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo ukwiye guhezwa mu biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Revera Eric Nsenga, yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe itwaje intwaro, kuko aribyo byatuma intambara zihagarara, abenegihugu bakiyunga, igihugu kikongera kwiyubaka. Yagize ati ukudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha, ahubwo ni uburyo bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye byatanga igisubizo kirambye nk'uko byagenze i Sun City muri 2022. Revera Nsenga yagaragaje ko aya matorero yombi ashyigikiye ko AFC M23 yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Asobanura ko ariyo mpamvu intumwa zayo zagira uruzinduko i Goma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'iri huriro. Ati nk'uko gahunda y'igihango cy'abenegihugu twatangije hamwe na Senko ibivuga, kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose, barimo n'abafashe intwaro. Iyi niyo mpamvu twagiye Goma mu ntangiriro. Guheza aba bantu byatuma ikibazo gikomeza, ntihasenywa amasezerano afatika. Perezida wa Angola Joao Emmanuel Congar Lorenzo ndetse n'abandi bahuza b'Abanyafurika bakomeje gushishikariza ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo gushyigikira ibiganiro bidaheza, ariko ntawamenya niba buzava kwizima. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ko Kiliziya na Anglikani bashyigikiye ko AFC M23 yajya mu biganiro birimo abanyekongo bose. Doha naho ibintu birakomeje nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mubane na